Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwirudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Ni mu nyemere muri aka kanya tuje ishabunda muri side Kivu tubabwira ibiri kugenda bibaha kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 30 Munyonyo 2025 mu gusozera ibirabana no ku kwezi. Turaza kuraba ibijyanye n'umugaba mukuru w'ingabo ku rwego rwa secteur wo twakita secteur opérationnel side Kivu, secteur opérationnel Zokorade, Nord Kivu side Kivu, Colonel Kisemba Insengoma Benjamin wakoze uruzinduko rw'akazi ku birindiro bya Fardc kuri axe Shabunda Nzibira mu bice by'ahitwa Nkokwa n'ahitwa Nyombe. Yatanze itegeko rikomeye ndetse asaba Fardc gukora ibidasanzwe. Turareba ibijyanye n'ibyo yatangaje mu rwego rwa combat readiness ndetse na discipline military, turebe irebana na rules of engagement, turebe kandi biri kugenda bigaragara bigiye gukorwa muri offensive operations ndetse n'ibijyanye na leadership strategic. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na civil military cooperation igomba kuvugururwa ndetse n'ibigiye gukorwa. Turaza kandi kubabwira ibitangazwa ndetse n'ibyavuzwe na Lieutenant Lubemba Meya Jeremy umuvugizi wa operation Zokorade. Nkuko rero bigaragara turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibitegurwa bijyanye na fire control ndetse no guhagarara M23 mu bice bya Mwenga ndetse no mu mihanda ihuza Shabunda na Nzibira ndetse no mu gasantre ka Nyombe. Turebe igiye gukorwa ndetse n'ibiri gutegurwa. Turabwira kandi ibijyanye na reconnaissance des positions ennemies, turebe counter offensive. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na ambush. Turaza kureba ibijyanye n'ibiri kugenda bikorwa bijyanye na concentration élevée ndetse na ordre de mission ndetse na souveraineté de la République démocratique du Congo. Aho rero Colonel yatanze ibigomba gukorwa. Turaza rero kureba ibiri kugenda bitegurwa mu buryo bwa cross quarter combat ndetse na rules of engagement ndetse na logistics and supply chain military. Turabiri kugenda bitegurwa kuri phase decisive nkuko bigaragara. Turaza kandi kureba ibiri kubera mu bice bitandukanye byo muri territoire ya Warikare. Aha naho hakomeje kubera urugamba rukomeye, yewe abaturage bari guhunga n'abasirikare ba Fardc bamwe na bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko urugamba rukomeye ruri kugenda rwitegurwa hagati y'impande zombi. Turaza kubabwira ko kandi nta gushyira hamwe cyangwa kuvanga mu masezerano n'u Rwanda ivyatangajwe na Kisekedi. Turebe bivugwa kuri iyi ngingo bijyanye n'ibimaze iminsi bigaragara ndetse n'ibiri kugenda biba. Turaza kandi no kureba ibiri kugenda bivugwa bijyanye n'ibiri kubera mu gisagara cya Uvira. Rero tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Wo dukurikiye bwa mbere tushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibigano tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure mu buryo bwiramvuye mu murongo w'ibikorwa byo gushimangira umutekano no kongera imbaraga mu ngabo ziri ku rugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi ba Fardc bakomeje kugenzura ndetse no kwiyegereza abasirikare bari mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe wa M23 AFC. Aho kuwa kane ku igenekerezo rya 27 Munyonyo 2025 umugaba w'ingabo ku rwego rwa secteur opérationnel Zokorade Nord Kivu de Kivu Colonel Kisembo Insingoma Benjamin yakoze uruzinduko rw'akazi mu birindiro bikomeye byo ku murongo w'imbere ahazwi nka axe Shabunda Nzibira mu turere twitwa Nkokwa n'ahitwa Nyombe. N'uruzinduko rwari rugamije guharanira ko abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bagomba gutanga umusaruro kandi umusaruro ufatika bijyanye n'umusaruro nkuko bigaragara, gukomeza ubufatanye rero kandi n'ibijyanye na civil military no kunoza uburyo bw'ingabo zikomeza guhangana n'umwanzi mu buryo bw'umwuga. Mu gihe rero imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bya Shabunda Nzibira Mwenga ndetse na Kamituga, uruzinduko rwari rwitezweho byinshi cyane cyane ku rwego rwa combat readiness ndetse na discipline military ndetse n'imyitwarire ishingiye kuri rules of engagement. Colonel Kisembe nk'umuyobozi mukuru wa operation Zokorade yagize ati
kongera morale y'ingabo zari zimaze iminsi mu mirwano ikaze no mu bikorwa byo kurinda abaturage n'imitungo yabo. Hari kandi gusuzuma uburyo ingabo zifite ubushobozi bwo gukomeza offensive operation ku masangano yo hagati, gutanga kandi amabwiriza mashya agamije kongera imbaraga mu bikorwa bya buri munsi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi gusaba abacommanders kugira ubuyobozi bufite icyerekezo, ibizwi nka leadership strategic mu gucunga neza abasirikare n'ibikoresho. Hari kandi gusigasira umubano hagati y'ingabo n'abaturage, civil military cooperation, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa operation Zokorade Suriyetena Nyaruremba Meya Jeremy Colonel Kisembo. Yatanze ubutumwa bukomeye kandi bwanditse bugomba kuba bwakurikizwa n'abasirikare, aho yagize ati aho tugiye hose tugomba gutanga ishusho nziza y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta gusoza ku rugamba tudafite intego. Ni mucunge neza abasirikare banyu, mube hafi y'abaturage, mubabere uburinzi bwabo bwa mbere. Aho rero yakomeje asaba aba bacommanders ko bagomba gukomeza discipline opérationnelle, kwitwararika muri fire control, kurinda abaturage mu buryo bwuzuye, gukorana ubwitange bwo ku rwego rwo hejuru, ibizwi nka esprit de sacrifice. Uru ruzinduko rwa Colonel Kisembe rwabaye mu gihe rero hari intambara ikaze iri guze Fardc n'inyeshyamba za AVIS mu bice bitandukanye za Sud Kivu, cyane cyane mu bice bya Mwenga Centre, mihanda ihuza Nzibira na Shabunda, ndetse no mu gasantre ka Nyombo, no mu bice bikurikiranye n'ahitwa Kamituga. Amakuru yemejwe n'abantu bo mu nzego z'uburinzi aravuga ko imirwano iri mu rwego rwo gufata indi ntera mu bice bitandukanye. Hari ibikorwa rero bya ambush, counter offensive ndetse na reconnaissance des positions ennemies. Ingabo za Fardc zishyigikiwe n'abasivili b'inkoramutima b'ubutwari bazwi nk'abazarendo bari mu bikorwa byo kurinda imidugudu n'imihanda minini. Bakomeje akazi. Uko ibintu bihagaze ku rugamba, nta gushidikanya ko ibi bice bikomeje kwiyongeramo ubukana bw'imirwano, ariko Fardc kavuga ko iri ku murongo w'insinzi nk'uko ibitangaza. Abaturage bayitwa mu Nkokwa, Nyombe, Nzibira na Shabunda bakira uruzinduko nk'ikimenyetso gifatika cy'uko ingabo za leta zitigeze zibatererana. Bamwe mu baturage bagaragaje ko bumvisha umutekano wongeye guhagarara mu buryo bwifashe, basaba ko ibikorwa byo guhangana n'inyeshyamba bikomezwa. Bifuza ko hagomba kugaragara ubufatanye bufatika civil militaire mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ibijyanye n'ibiribwa nabyo bikabasha kuboneka kandi ku gihe. Abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bagaragaje ko bafite concentration élevée, bagendera kuri ordre de mission, bazi ko urugamba ruri hagati ya Fardc na M23 atari urw'amasasu gusa, ahubwo ari no kurinda abaturage, ibyo bise souveraineté de République démocratique du Congo. Bamwe bagize bati Colonel yaduhaye imbaraga, twongeye kumva ko igihugu cyacu kidushyigikiye, tuzakomeza icyerekezo. Bikaba rero ibi bigaragaza ko bagiye gukora offensive operation, aho ingabo za Fardc ziri kugaba ibitero bigamije gusubiza inyuma no gusenya ibirindiro bya M23. Ni mu gihe kandi ari counter offensive aho M23 igeza aho igera Fardc itegura ibikorwa byo gusubiza umwanzi inyuma. Hari kandi abasirikare b'inararibonye bakorwa ibikorwa byo gupima imiterere y'akarere, kumenya aho umwanzi ahagaze, imbaraga ze ndetse n'ibikoresho afite, ndetse n'ibijyanye na close quarter combat, aho imirwano ibera ku ntera ngufi cyane no mu bice by'imisozi yegeranye. Ni mu gihe kandi ibi byose bigomba gukurikirwa na rules of engagement, amabwiriza agenga imikoreshereze y'ingufu, aho Colonel Kisembe yasabye ko hagomba kubahirizwa urwego rwo hejuru bijyanye n'aya mategeko. Ni mu gihe kandi basuzumye ibijyanye na logistics and supply chain military, bijyanye no kugeza ibiribwa, imiti, amasasu n'ibikoresho by'ingenzi ku ngabo ziri ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bikaba rero bivugwa ko ibingibi bigiye gukurikiranwa kandi byitezwe kuza gusubiza ibintu biri mu buryo.
hari ibyagiye bigaragara ndetse n'ibyagiye bivugwa, aho rero Colonel Kisembe yaboneyeho gukangurira abasirikare kurinda abaturage no kubaha ibyo bakeneye ari iby'umutekano ndetse no kubarindira umutekano. Yagize ati umusirikare wacu nta bumwanzi w'umuturage ahubwo ab'inshuti ye kugira ngo amahoro agaruke. Uruzinduko rwa Colonel Kisembo Insingo Benjamin mu bice byo yitwa mu Nkokwa n'ayitwa Nyombe ku murongo w'imbere y'urugamba byari bifite akamaro gakomeye ku ngabo za Fardc no ku baturage muri rusange. Rukaba rero rwarashimangiye ko Fardc ifite ubushake bwo gukomeza urugamba, abasirikare bafite morale nziza kandi ibi byose bizatuma urugamba rurushaho koroha ntirukomere. Hagati aho rero Son Excellence Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yari muri Serbia ku itariki ya 28 yatanze ibisobanuro birambuye ku masezerano yasinywe n'u Rwanda bigizwemo uruhare na Amerika. Yemeza ko azayasinya vuba ndetse ko yongeye gushimangira ko nta kuvanga ingabo kuzongera kubaho. Ati nzajya Washington kwemeza amasezerano twasinyanye n'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yamaze gutangazwa ku mugaragaro mu mucyo rwose. Ariko ntibazibeshye, ntihazabaho gushyira hamwe cyangwa se kuvanga nk'uko abivuga. Perezida Kisekedi yakomoje ku kibazo cyo kwishyira hamwe kwa karere, abona ko ari cyo kihutirwa kuva yatangira imirimo. Icyakora yibukije inzitizi byahuye nazo. Ati kubijyanye n'amasezerano yo kwishyira hamwe mu karere, kumenya ko nta gushyira ingabo mu za leta birimo cyase kwishyira hamwe mu by'akarere nibyo nifuza kuva na kera, kuva nagera ku butegetsi. Kuri perezida kubahiriza amasezerano bisaba imihigo isobanutse. Yagize ati kubaha aya masezerano bisobanura kubahiriza ubusugire bw'igihugu cyacu, kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no kugarura icyizere. Ubucuruzi bw'akarere ntibushobora kubaho nta mahoro kandi icyizere kitaragaruka. Akaba rero ibyo yatangaje mu gihe avuga ko ahise ahagarika urugendo bitewe n'umwuka w'intambara ukomeje kugenda ugaragara ahangaha. Nkuko rero ari kugenda abigaragaza, akavuga ko igiteye ubwoba kurushaho ari uko rero benshi mu baturage nta makuru yizewe bari kubona bitewe n'uko itumanaho ryanga ryamaze kwangizwa bitewe n'ibisasu zarashwe ku minara iri ahangaha. Bikaba bivugwa ko rero bigoye mu bijyanye no guhererekanya amakuru n'abandi baturage bari mu bindi bice. Kamituga rero ugana Mwenga Centre n'ingabo zashize poe yo gucekingiraho zigerageza gukora control de mouvement kugira ngo babashe kumenya abantu binjira muri ibi bice ibyo bafite abari bo ndetse n'ikibagenza. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko hari imodoka zo mu bwoko bwa transport de troops, kamyo militaire ziri kugenda zikoreshwa mu muhanda wahitwa Rubanda umanuka werekeza mu bindi bice bitandukanye. Ibi byose rero bikaba bishobora kuba bigiye gutuma habaho offensive limitée, bikaba bituma rero abahunga bari kugenda biyongera. Biro ni bibaye mu gihe mu yandi makuru ahari Minisitiri Nduhungire avuga ko Perezida Paul Kagame ndetse na Kisekedi bazahura mu minsi mike. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Kisekedi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahura mu minsi mike iri imbere bagashimangira amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Mu kiganiro na radio RFI y'Abafaransa, Nduhungirehe yabajijwe igihe inama izabera, asubiza agira ati inama iza mu minsi mike iri imbere ariko siyo nama igomba gushyira mu bikorwa amahoro kuko amahoro n'agahenge byamaze gushyirwaho umukono. Yongera ko ikibazo ari ibisasu biraswa buri munsi n'indege z'intambara na za drone, indege nto z'intambara zitajyamo abapilote zirasa mu bice bitandukanye. Gusa rero bikaba bivugwa ko ibi bibangamira bikomeye abaturage. Ati ariko igikomeye cyane ni ku byaro by'abanyamurenge, abo batutsi b'abanyekongo bo muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda baraswaho ndetse n'imvugo z'urwango. Ingabo za leta ya Kongo Fardc nazo zakomeje gushinja M23 n'u Rwanda ushinjwa gufasha uwo mutwe kurwanya ubutegetsi bwa Kongo kuba ari bo bafite akamenyero ko kurenga ku gahenge
M23 ikaba ibihakana, u Rwanda narwo rugahakana gukorana n'uyu mutwe. Abajijwe na Radio France Internationale ku kuba leta ya Kongo ivuga ko nta mahoro azagerwaho igihe cyose u Rwanda ruzaba rutarakura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, Nduhungire yasubije ko amahoro azagerwaho gusa ariko Kinshasa iranduye umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kubera ko mu burasirazuba bwa Kongo. Nduhungire yavuze ko icyo gihe ari bw'u Rwanda ruzabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi zarwo. Leta y'u Rwanda ikabihakana ko rwohereje ingabo muri Kongo, uko rero abo muri Kongo babivuga, ndetse bakavuga ko nta na gahunda bagira yo gufasha uyu mutwe mu birebana n'imirwano. Amasezerano ya Washington yo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa karindwi ntaho ateganya ko ari ingingo runaka uruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugire icyo rukora, ahubwo avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza zako kanya. Mu gihe cyashize Kinshasa yavuze ko nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR, ndetse iburira ko abasirikare ba Fardc uzafatirwa mu gikorwa cyo gukorana nabo azahanwa. Basaba abagize uyu mutwe gushyira hasi intwaro. Guhera mu kwezi gushize ingabo za leta ya FRDC zatangiye gufatanya na MONUSCO mu bikorwa byo gushishikariza uyu mutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi ukishyikiriza Loni, maze zigacyurwa mu Rwanda izo nyeshyamba za FDLR. Mu Minisitiri Nduhungirehe tangaje ibi mu gihe mu byumweru 2 bishize Mossad Boris, umujyanama mukuru kuri Afurika wa Perezida wa Amerika, yari yavuze ko vuba aha biteganyijwe ko Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi bazahurira muri Amerika mu butumwire bwa Perezida Donald Trump. Boris yavuze ko inama yabo yitwezweho kubamo n'isinywa ry'amasezerano menshi no gushimangira kwiyemeza amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 iragenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo, n'ibindi bice byinshi ahangaha. Kugeza ubu rero ibi bikaba byaratumye leta nayo itihangana, aho rero iyi buri gihe igaba ibitero bigamije kugerageza kugira ngo yisubize ibi bice nubwo birangira bidatanze cyangwa se bitageze ku cyo babifuza. Ariko ibi byose bihungabanya umuturage, bituma urugendo rwatangiye rusa naho rugenda bigura intege. Ibyo benshi bagaragaza ko bibangamiye bikomeye ibijyanye no kuba ibintu byagenda neza, aho rero benshi bavuga ko mu gihe ibi bikomeje bijyanye rero n'umutekano bizakomeza kugenda bihungabana, ndetse ibintu bikaba bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Reka rero tubabwire n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa ndetse binavugwa ku ngingo zikomeye, aho rero ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 ku wa gatatu ku itariki ya 26 baramukiye n'ubundi mu mirwano ikomeye mu gace ka Kasika. Fdnb yigaragaje bidasanzwe. Kasika ni agace gaherereye muri groupement ya Wamuzimu muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amasoko atandukanye y'amakuru yemeza ko imirwano yo ku wa gatatu ingabo z'u Burundi zishinzwe gufasha FRDC urugamba zarwanye zonyine, kuko zirangabo za leta n'abarwanyi b'abazarendo bahunze muri Kasika ku wa kabiri ku itariki ya 25 nyuma yuko bari barwanye bikomeye. Usibye Kasika, amandi makuru kandi aravuga ko ingabo za leta ya Kinshasa zamaze guhunga mu yindi centre ikomeye ya Kamituga yemwe na Mwenga, bakaba bakomeje kugenda bavamo. Abarundi nibo basigaye. Ingabo z'u Burundi rero zikaba ziri kurwana kugira ngo zirebe ko zabasha gufasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera kugira ubugenzuzi ndetse no kugumana ibice bitandukanye nk'uko bimaze igihe kinini bigaragara. Urugamba rukaba rukomeje kugenda rukomera ijoro n'amanywa, mu gihe kandi ibi byose biri kwa mu gihe akanama ka Loni gashinzwe umutekano kari buterane mu mwiherero kakiga ku mutekano muke ukomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi
abanyamuryango b'akanama ka Loni gashinzwe umutekano barateranira mu mwiherero wihariye kugira ngo bungurane ibitekerezo ku bibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyo nama yateguwe mu buryo itagaragara mu itangazamakuru kandi iyoborwa n'umukuru w'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Ni amakuru rero agaragaza ko iyi nama yateguwe ku busabe bw'Ubufaransa bwatangije umushinga w'icyemezo gishya kijyanye n'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na Sierra Leone. Intego nyamukuru ni ugusesengura urugendo rw'imikoranire mishya ihuriweho mu gushaka ibisubizo birambye ku makimbirane ashingiye ku bwicanyi amaze imyaka myinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara ya Ituri. Iyi nama rero yatumiwemo n'ibindi bihugu bitari iby'umuryango w'akanama hagamijwe kumva ibitekerezo mpuzamahanga n'umusanzu wo gushaka inzira y'amahoro arambye. Ibiro bikaba bibaye mu gihe imiryango mpuzamahanga ikomeje guhangayikishwa n'imiterere y'umutekano muri aka karere, cyane cyane imirwano ikomeje kugenda irushaho gukara hagati y'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa AFC. Abakurikiranira hafi iyi nama biteze ko ibiyivugiyemo bizafasha mu gutanga umusanzu ndetse n'umurongo mushya wa diplomasi mu guteza imbere ingamba nshya zo guhangana n'ubwicanyi bukomeje kurangwa ndetse no kwiyongera bukorerwa abaturage. Ibi ndetse bikaba bikomeje gushyira ibibazo bikomeye mu baturage batuye mu bice bitandukanye nk'uko bigenda bigaragara. Bikaba rero bivugwa ko ibi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ni mu gihe rero AFC yamaze gusubiza Ubufaransa cyangwa se Emmanuel Macron wagize icyo avuga ku birebana no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Turababwira ko rero kugeza ubu ngubu ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko ifungurwa ry'ikibuga cy'indege rya Goma rishingiye ku bushake bwabo ritari ku mabwiriza ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi w'uyu mutwe Laurence Kanyuka yavuze ko nta mpamvu yihutirwa y'umutekano cyangwa se ubutabazi buhari bushobora gusaba ko ikibuga cy'indege gifungurwa mu buryo bwihuse cyangwa se ku ngufu. Kanyuka yagize ati ikibuga kizafungurwa ari uko tubitegetse kuko nta mpamvu yihutirwa yo kugifungura ku ngufu. Ibice dufite bigenzurwa na AFC bifite umusaruro uhagije w'ibiribwa ku buryo twanagaburira Kinshasa ifite inzara. Aya magambo rero akaba yakomeje kongera ubushyamirane hagati ya leta ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro umaze ugiye kumara hafi umwaka wigenzura ibice byinshi zegereye ndetse bikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ndetse n'iby'ingenzi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero bikaba bibaye mu gihe ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bukomeje guhangana n'ingaruka z'intambara zirimo guhagarara kw'ibikorwa remezo birimo n'ikibuga cy'indege. Ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma ryitezweho kugira uruhare mu gutanga ubufasha no koroshya imikoranire n'akarere. Ibintu byose bikomeje kuba ingorabahizi kubera umutekano muke nk'uko bigaragara. Kugeza ubu Kinshasa ntiratangaza igitekerezo cyayo kuri ibisobanuro bya AFC mu gihe impungenge mu by'umutekano zikomeje kuba zakiyongera, ndetse bamwe bakavuga ko mu gihe ikibuga cy'indege cyafungurwa bishobora no gutuma bijyanye no kuba bikomeje kugenda biba ndetse bikomeje kugenda bikomera, bishobora kuba bizakiyongera cyangwa se byagera n'urundi rwego bijyaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero ingabo z'u Burundi ziri nazo guhakana ibirego byo kugaba ibitero no gufunga Minembwe. Aho rero ingabo z'undi Fdnb zahakanye byeruye ibirego bizatanzwe n'abaturage ba Minembwe bazishinja gufunga ikibuga cy'indege, gufunga no gufungira inzira abaturage ba Minembwe. Bikaba rero ibintu bizatangiye kugenda bivugwa mu itangazo ryasubiye ku wa gatatu ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 2025. Fdnb yavuze ko ibyo birego ari ibihuha bigamije guharabika ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi. Muri iryo tangazo ryasohowe n'ubuyobozi bwa gisirikare, Fdnb yemeje ko nta ngabo zayo zirangwa mu gace ka Minembwe. Bashimangira ko ibikorwa bihavugwa birimo gufunga amasoko no gushyiraho amategeko abangamiye abaturage bikorwa n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro harimo Red Tabara, FNL, Nzabampema,
AFC twirwaneho ndetse na M23 nkuko rero bari kubigarukaho. FDNB biravuga ko ibi bikorwa ko abo barwanyi aribo bafashe Minembwe bakayitegeka ndetse bakaba bari ariho bakoresha abaturage ibyo bashaka, gusa ibyo bizwi ko Red Tabana na FRN badakorana na AFC, ahubwo ko igisirikare cy'u Burundi cyabashyize mu cyiciro kimwe muri iryo tangazo. FDNB iravuga ko abaturage batinya gutangaza akarengane bakorerwa kubera ko imitwe yitwaje intwaro ibegereye, bityo ko bagahitamo guceceka cyangwa se gutanga amakuru atuzuye. Iri tangazo riranenga amakuru yasakajwe n'umuyoboro Rafiki Bora TV ndetse n'ibyatangajwe n'umuyobozi w'ishuri rya Minembwe Bwana Maniragaba, bivuga ko bigaragaza imikoranire ya hafi hagati y'abaturage n'iyo mitwe. FDN bigashimangira ko ubwo bufatanye bugaragaza ko nta murongo ugaragara ubatandukanya uhari nk'uko babivuga, bakagaragaza ko ari ibihuha. FDN byongeye kwibutsa ko ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Kongo ku mpamvu imwe rukumbi mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Bujumbura, cyane cyane Red Tabara. Yemeza kandi ko ibikorwa byose by'ingabo zayo bikorwa byuhubahirizwa amategeko mpuzamahanga agenga intambara y'uburenganzira bwa muntu, amasezerano hagati ya Kinshasa ndetse na Bujumbura, byose ari bimwe mu birebwaho ndetse bigenda byubahirizwa. Gusoza FDNB yasabye abaturage kwirinda amakuru ayobya, inizeza gukomeza inshingano mu buryo bwa kinyamwuga nkuko rero bariko barabivuga. Nubwo FDNB hakana ibyo birego, abaturage ba Minembwe baravuga ko ingabo z'u Burundi zafunze imihanda inyuzwamo ibicuruzwa ndetse zifunga n'uduce dutandukanye dukikije Minembwe turimo Poezero, Rusuku, kwa Mirima, Mikarati, Nyamara ndetse n'ahandi. Bakavuga ko ubuzima bwa buri munsi nta munyamurenge wemerewe kurema isoko, ibintu byatumye ibicuruzwa by'ibanze birimo amasabune, umunyu n'imiti n'amavuta bibura. Ibicuruzwa muri Minembwe bikaba bikomeje kuba ikibazo gikomeye hagati y'ibirego by'abaturage no kwihakana kwa FDNB mu gihe twitwaje intwari ikomeje gukaza umurego mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Reka dusoreze aha ngaha, tubashimire cyane banywanyi, ngaha tubashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.